Kuringana na mbica iria atumite rurenda-ini rwake rwa Twitter, mutongoria wa kiama kia Narc Kenya Martha Karua uria utanikinya micemani-ini ya jumbe ya kiama kia Jubilee na ODM rungu rwa Azimio La Umoja riu nionanitie miario irathie na mbere gatagati ga Kalonzo Musyoka, Moses Kuria wa chama cha Kazi na Cyrus Jirongo wa kiama kia UDM. Ona gutuika Karua ndari undu ona umwe umukanirie, mutongoria wa chama cha Kazi Moses Kuria nianiriire rurenda-ini rwa Facebook ati atongoria maramuha etikire kiama giake nawe mwene kuingira ngwataniro-ini ya One Kenya Alliance indi amahemukana undu ugikinyanira tu angikorwo okandi kunyitanira na Azimio La Umoja tondu kiama giake gitire na matanya mamwe na Azimio La Umoja. Kuria ni ugite ni megukorwo na mucemanio kiumia giukite niguo kwaraniria na gwetha njira ya ngwataniro yao. Mucemanio wa ayana aria aingi ao maranyitanire hari kumba ngwataniro ya OKA ukite thiku imwe thutha wa Kalonzo kuga mari na miario na ngwataniro ya Azimio La Umoja. Call it 3 pillars, which is Azimio One Kenya Alliance, and we thank Jubilee for endorsing that proposal. On our part, we are committed to ensuring that we are one nation, one people. Na kuo kaunti-ini ya Aruna munini wa mutongoria wa bururi President William Ruto nomathiite na mbere na gukirira itua ria kiama kia Jubilee ria kuingata memba amwe ya kiama giki makiuga gitire na uhoti wa gucenjia meciria ma Kenya. Riu mubunge wa guthukio Cecily Mbarire agikirira kuga gitaro kia Mount Kenya kiri thutha wa Ruto. Mount Kenya is not going to move an inch because Uhuru Kenyatta has said so. Mount Kenya is going to remain with Ruto. Yes. Vile alisema yake 10 ya Ruto 10 hapo ndipo tuko. Kanate. Auto tiana uma. Hatujawahi toka hapo na tuko hapo. Cecily nonanitie mwihoko munene wa kuyukia hotani hari aria othe maregiritania na kiama kia UDA. Riu kiama kia Jubilee gikigwetwo kuraria urikiru wakio gitaro-ini giki. Ndo tu twaumire ku tene. So kutina ndo tu naguo we are okay. Twe twarori twathiire tene na turoretie mbere na twikurasa muno. Oni mauke kuturumiriria lakini sisi tulienda kitambo. Nake mubunge wa Ruiru Simon King'ara nyonanitie matanya make magutha kiama-ini kia Jubilee kuria tanyite kwanjerera mwerekera wake wa kiuteti kiama-ini kingi. Ndu matia kujuria we nako inyu ni nyumwe na kuria ndi. Na tugika uguo kanitha ino ni kugia na murugamo na tuge na njira njega muno ya kugera. Akiariria kanitha-ini wa gatoreki wa St Francis of Assisi mwena wa Ruiru, King'ara ni agwetete ati ni arikitie gucokia certificate yake iria ahetwo ni kiama kia Jubilee aritakionereria gia kugira uhoro kiama giki. Ruiru matwarire Simon Ng'ang'a wa King'ara bunge na kiama kia Jubilee. Kiama kiria ngoretwo ndi wakio ona ndagika eno. No agadage cokia hatiri kia mango koona kio ni mugukijira ni naku. King'ara agukorwo aking'ethanira kuyukia giturwa giki na mubunge wa tene wa Ruiru Esther Gathogo, seneta wa guthukio Isaac Mwaura gatagati-ini ka aingi. Handu-ini ya Kameme TV ritwira kwa ni Bataru wa Mwangi.